Yezu Kristu uri umwami, umara inzara n'inyota, abafite inyota n'inzara ni wowe bazabagana, uko Imana yahagira ishaka amazi afutse, niko nanjye ngushakashaka, kuko ngufitiye inyota, niko nanjye ngushakashaka, kuko ngufitiye inyota. Yezu aramusubiza ati, iyaba wari uzi ingabire y'Imana, ukamenya n'ukubwira ati amazi yo kunywa, wajyaga kuyamusaba ari wowe, maze akaguha amazi atanga ubugingo. Kristo akuzwe bavandimwe, mugire umutagatifu n'ingabire ze zose. Muri akanya tugiye gusangira ku nsanganyamatsiko ingabire y'Imana mu nzira y'umusaraba. Mbere yo kwinjira mu nsanganyamatsiko y'uyu munsi, ndagira ngo tugaruke kuri ijambo ry'Imana, kuri Ivanjiri dusanga muri Ivanjiri ya Yohani umutwe wa 4 umurongo wa 1 kugeza kwa 22. Bavandimwe, buri wese aze kongera afata igihe asoma Ivanjiri yitonze, kugira ngo yumve iherezo y'ikiganiro hagati ya Yezu n'umugore wo kuri Samariya. Batangiye batubwira uyu mugore uje kuvoma saa 6, ni ku zuba ry'ihangu. Abasobanura bavuga ko atahisemo isaha ku bushake bwe, ahubwo nibwo Abayahudi bene iriba babaga bavuye mu nzira. Ikindi yari umugore, yarekaga abagabo bakaba mu nzira. Ibyo byose n'inzitizi zariho, tubigereranye n'ibihe turimo muri iki gihe byaguma mu rugo kubera icyorezo cya coronavirus. Nyamara Ivanjiri ikomeza ku mibereho y'uyu Musamariyakazi mu buhabara, wari mu buhabara ageze ku mugabo wa 6. Aha twibaze, twe dufite iki twubakiyeho? Aho ntitwaba twubakiye ku bukungu, ku butunzi, ku mashuri, ku buranga, ubwema, ubwenge se, inzangano, ishari n'ibindi binyuranye. Yezu ntiyamuje kuza iwacu muri ibyo byose, kandi abibona abizi. Birangira umugore ajya guhamagara abandi ngo baze barebe umuntu umubwiye ibyo yakoze byose. Aha twagiranye no gukira k'uyu mugore. Twibaze muri aka kanya, ninde duhamagara ngo tumukomeze muri ibi bihe bitoroshye? Ninde dushobora kuba twatuma arya kuko tumuhahiye, cyangwa se tukamuganiriza iminota mikeya akava mu bwigunge, kugira ngo nyuma y'ibi nituva muri guma iwacu, guma mu rugo, azumve ko yabonye Yezu mu bamubaye hafi. Noneho twinjiye mu nsanganyamatsiko ingabire y'umusaraba, ingabire y'Imana mu nzira y'umusaraba. Mu nzira y'umusaraba wa Yezu tuhasanga ububabare 14
gusa twumve ko budashobora kurondorwa no kubarwa. No mu buzima bwacu tubabazwa na byinshi binyuranye, ariko iyo tubunyuruje mu bubabare bwa Yezu bidufasha kubonera igisobanuro, nacyo kikatuviramo ingabire z'Imana zidasanzwe. Turifashisha butanu muri ubwo bubabare bwa Yezu bw'inzira y'umusaraba. Turagerageza gusesengura zimwe mu ngabire zidasanzwe zahavukiye muri icyo gihe, kandi natwe twemeye none twazironka. Ububabare bwa mbere tuzirikana, Pilato acira Yezu urubanza rwo gupfa. Turabisanga mu Ivanjili ya Matayo umurongo wa 27, umutwe wa 27, umurongo wa 22 kugeza ku 23 n'umurongo wa 26. Rubanda rwazanye Yezu ngo acibwe urubanza. Nubwo yabonaga ko Yezu arengana, Pilato yaramutanze ngo apfe rwo ku musaraba. Yabigiriye gutinya Kayizari ngo atazamunyaga akamukura ku mwanya w'icyubahiro yari afite, kandi yarashoboraga kuvuga ati nta cyaha namubonyeho, Yezu agakira. Iyo aterutsa akavuga ukuri ku murimo atabaza inyungu ze, ntacyo bari gutwara Yezu. Ingabire twaronkera muri ubu bubabare ni ukuvuga ukuri, kuguma ku kuri tuzi, nubwo twabizira tugatakaza ibyaduhaga icyubahiro n'inyungu zinyuranye. Dusabe Yezu kudukiza guhimba ibinyoma, gucira abandi imanza, kubagambanira. Aduhe urukundo rwuzuye. Yezu bamucira urwo gupfa, kandi yaratweretse ko twese turi abanyabyaha. Twibuke igihe yanga gucira urubanza umugore wafatiwe mu busambanyi, ariwe Mariya Madalina. Usanga mu Ivanjili ya Yohani umutwe wa 8 umurongo wa 1 kugeza ku wa 11. Muri mwe udafite icyaha ngaho namuteye ibuye. Ku murongo wa 7, ingabire ihari ni ingabire y'ubuzima. Bose bari biteguye kumutera amabuye kugeza apfuye, ariko Yezu ati genda ntuzacumure ukundi. Ubwo Mariya Madalina aba umwigisha we kugeza ahamije urupfu n'izuka bye. Ububabare igihe Simoni w'Isireni atwaza umusaraba Yezu Kristo. Turabisanga mu Ivanjili ya Luka umutwe wa 23 umurongo wa 26. Simoni yarahenguye, ananiwe, ashonje. Yari asubiye iwe kureba abo yasize, nawe yari afite ibibazo bye. Nyamara bamufashe ku ngufu, ntiyitotombye, yafashije Yezu guheka umusaraba. Ingabire irimo niyo kwirenga, nitwihugireho, ahubwo tugafasha abandi bagowe. Kwiga kumva umusonga wa mugenzi wanjye no kureba icyo namumarira muri aka kanya. Twibuke ko bategeka Simoni gutwaza Yezu umusaraba, abishi be
bagira ngo adapfira mu nzira batamwumvishije. Dusabe ingabire yo kutagira ibitekerezo bibi no kudushanyagurira abandi. Ububabare bwa gatatu tuzirikana, Veronika ahanagura Yezu mu maso. Umuhanuzi Izayasi aratubwira ati, nta gikundiro nta buranga yari afite. Umutwe wa 53 umurongo wa 2 kugeza ku wa 4. Yezu mu nzira y'umusaraba benshi bamuvugizaga induru, yahindanye, yemwe bamwe bakamukwena ko Imana yamuhannye. Veronika we atitaye ko ibyo byose ntiyagize ubwoba ko ari umugore, ko abasirikare bashobora nawe kumukubita. Yasunitse icyo kivunge cyakwenaga Yezu, ajya kumuhanagura ngo amusubize ishusho yari amuziho. Kugira ngo abigereho byamusabye kurenga ku miziririzo inyuranye no kwibuka ibihe byiza yari yahawe na Yezu. Nka Veronika muri ibi bihe turebe uwahereranywe n'ububabare, akarengane, agahinda byamubayeho, maze tugire iyo ngabire y'ubutwari, urukundo n'ubudahinyuka. Tumwunamure, tumusubize ishusho y'umuntu. Dusabe ingabire yo guhoza abandi no kurwanira kubasubiza ishusho bambuwe. Veronika amaze guhanagura Yezu yamuhaye impano idasanzwe, kuko ishusho ye yagumanye nawe ubuziraherezo muri uwo mwenda. Dusabe Yezu atwibutse ko iteka ari muri twe mu masakaramentu twahawe. Ububabare bwa 4 tuzirikana, Yezu agwa ubwa 3. Tuzi ko Yezu yabwiye kugeza inshuro 3. Nubwo Simoni yatwaje Yezu umusaraba, ntibyamubujije kugwa ubwa 2 n'ubwa 3. Byari bibaye byinshi ibyaturaga hasi Yezu muri iki gihe. Byari bibaye byinshi ibyaturaga hasi Yezu muri iki gihe. Buri wese yifungiranye. Hari abarimo bikubita hasi nka Yezu, barwaye iki cyorezo, bapfusha ababo nibo baherekeze, babuze akazi, babuze amafunguro. Byose byabayobeye ku buryo nka wa wundi ubafasha ntacyo akibasha kuborohereza. Ingabire twavana muri uyu bubabare no kutiheba no kurangamira umukiro waturuka mu ijuru honyine. Ububabare bwa nyuma tuzirikana, Yezu apfira ku musaraba. Turasanga Ivanjili ya Yohani umutwe wa 19 umurongo wa 25 kugeza ku 27. Mbere y'uko Yezu apfa yabanje ataka mu ijwi riranguruye ati, Mana yanjye, Mana yanjye, kuki wantereranye? Aya magambo aratwumvisha ububabare
rw'intagereranywa Yezu yumvaga mu mutima we, ariko ntiyagumye aho, kuko mbere y'uko atanga Yezu wabaraga bitavugwa yaraharenze, ahabarira ibyo umuntu amaze kumukorera, maze amuraga umubyeyi we. Twibuke ko Yezu w'umuntu yari yarapfushije se Yozefu. Bikira Mariya yari ubukungu asigaranye, nubwo umuntu yari yamukoreye ibidasobanurwa. Yezu yamurebesheje impuhwe, abona akaga aguyemo, abona akangaratete kamukikije, maze amugirira impuhwe. Muri Yohani twese turagwa Bikira Mariya, dusabe ingabire yo kugira urukundo, kubabarira n'impuhwe birenze imyumvire. Mu gusoza nagira nti umusaraba udufasha kubana no guhura n'Imana Data. Ndifashisha ugusobanura iyo ngabire idasanzwe duhabwa n'umusaraba, ubutumwa Imana Data yahishuriye Mama Eugenia Elizabeta Ravazio mu gitabo cyitwa Kuberaho ikuzo rya Data. Hari ku munsi w'itariki ya 2 Nyakanga 1932, itariki yizihizwaho umunsi w'amaraso matagatifu ya Yezu Kristo. Imana Data yaramubwiye iti, kugira ngo mbagereho hari inzira ebyiri, Ukaristiya n'umusaraba. Mu Ukaristiya mbana namwe nk'uko umubyeyi aba mu muryango we. Umwana wanjye yaremye Ukaristiya kugira ngo buri tabernáculo ibe ikigega cy'ingabire zanjye, ubukungu n'urukundo byanjye nk'abantu, abana banjye. Umusaraba umfasha kuza mu bana banjye. Kubw'umusaraba umwana wanjye yabacungurije, namwe kandi mwuririraho mukagera ku mwana wanjye, bityo mukangeraho. Iyo umusaraba utabaho ntaho twari guhurira, kuko umuntu acumura yari yiciriyeho iteka rimutandukanya nanjye. Yezu Kristo umukunzi wanjye, magutungwa nawe, mbe muri wowe uba muri njye, maze mbe kutagushabuza, uko impara yahagira ishaka amazi afutse, niko nanjye ngushakashaka, kuko ngufitiye inyota, niko nanjye ngushakashaka, kuko ngufitiye inyota. Dusabirane. Umubyeyi Bikira Mariya Yezu aturaga ku musaraba, tumujyane iwacu.